Anđelović, 10 Berić, 15 Gojković, 17 Burić, 20 Tiago Galvao da Silva, 31 Lorić i 55 Čulibrk Slavko. Na klupi za rezervne igrače sede sa brojem 12 Šejić, 8 Stajić. Drži srce, tu gde stojiš je tvoj rod i tu počinje tvoja borba. Jer sve moraš dati za slobodu, a sloboda... Do kola,